Unajua, mtu akitoka mu maisha yako, nifate mzuri. Mtu akitoka mu maisha yako, either ni ex wako, ndugu, rafiki, mtu yoyote ule akitoka mu maisha yako, kuna spirit mbili. Either kwanza ni Mungu anakuepusha na mtu mwenye angekuua kesho, mwenye hata furahia baraka zako, mwenye ni mlozi wa maisha yako ya kesho, anakutosha na kimbirigiti, anakuekarte na probleme, anakuekarte unifuate bie sijafikia kwe niko naendea, anakuekarte na mtu mwenye labda Mungu anaangalia huyu kusema ni mbariki, tanke angali na huyu siwezi mbariki, sababu huyu mwenye iko naye hata furahia baraka ambazo nitafuta patia huyu. Ndio utaona utaomba sana, utafunga sana, lakini unabakia ule ule, tanke ungali na jiakroshe na mtu, huwezi ukaelewa. Lakini Mungu anakutenga naye ili akuoneshe kama, kisha baada ya kutengana naye ndipo unafanikiwa. Munaweza tengana na mtu hamkukorogana, hamkuchupigana, munatengana tu, na hata kama mulikorogana, sikusameheana inakuwaka na munaendeleana, unaanza jiuliza, aka kadogo tu ndio kanezi tuma tunatengana, aka hivi unaita mwenzako murepare. Kuna mpango wa Mungu yuko ndani, anaona Mungu nikiachana, nikiendelea tu, akiendelea pamoja, huyu ndo ataua huyu kesho, sababu hata furahia baraka ambazo huyu anatafuta fikia. Na mpango wa shetani, spirit ya shapili ni ya shetani. Spirit ya shetani, wakati shetani anaangalia, anakutenga na mtu mwenye ni baraka zako, anapenda akutenge na mtu, sababu shetani anaangalia huyu akiendelea kukua na huyu njo msaada ya huyu, ilifo ni mwekarte na huyu juu aendelee kusufrire. Unanifuata? Manake mtu, shetani anakutenga na mtu mwenye njo mafanikio yako, njo baraka zako, njo unaona mtu mnakosiana kadogo, kiburi inapanda. Oro njo msaada yako, njo mwenye angekupatia connection, contact, kazi angekusaidia, njo mwenye angekuwa baraka kwako. Njo shetani anapenda akutenge na mafanikio yako na baraka zako. Umenifuata? Siko kule. Ndio unaenda angalia, mnakorogana na mtu kakitu kadogo, deja unatengana naye, unasema siwezi nikaendelea naye, siwezi nikawa naye. Ile ni spirit ya pili. Sasa mimi siko kule. Ukijikuta munatengana na mtu mu maisha, nifuate vizuri, unisikilize, cho kwenye niko pale. Mukitengana na mtu, ex wako, ndugu, rafiki, jamaa, kisha ule mtu anakuya rudia tena mu maisha yako, anatumikisha ujanja fulani au kitu fulani ama namna fulani, anarudia maisha yako na mulisha kawai tengana. Either mulitengana kwa matusi, kwa kutokuelewana, kwa kukorogana, kwa njia zote zile. Unajua kuna vitu ine vinasukumwa pale, kuna spirit ine zinakuja. Spirit ya kwanza labda ni Mungu anapenda akurudishie baraka kwa ule mtu, either kama ni ex wako, manake Mungu anapenda sote ilikuwa baraka zako. Njoo ile mfano unasemaka, mai yenye mtu atakunywa haiendake mbali. Njo pale anakuya, alikuwa ex ama alikuwa rafiki ama alikuwa ndugu, anakuya maisha yako mnafanikiwa. Alikuwa maisha yako mlikuwa mmetengana kwa kitu kadogo, lakini kaliwatenganisha, mnarudiana, mnaombana msamaha na mnafikia kwa ndoa na anakuoa sababu mlikorogana. Ile ni baraka za Mungu, ile ni spirit ya kwanza. Either anakuya kwa mema, manake ule mtu anarudia mu maisha yako kwa mema. Ya pili, ule mtu akirudia kwa maisha yako, manake kuna kitu alisahabu mu maisha yako kibaya, anakuya kimalizizia. Anaangalia, huyu mtu nilimwacha, huyu mtu nilitengana naye, lakini kuna kakitu kadogo kanamtia kiburi ili tusiendelee, lakini sifurahii gisi anaendelea. Niliwaza kuachana naye, atasufrire, atateseka, atahangaika, atanitafuta, atanitegemea. Ndo anajifunza angalie nini inakuletea ile kujigamba. Kama umeomba sana, Mungu amekukumbuka, ndo anarudia mu maisha yako ili akuangamize kabisa, amalizie kale
furaha, akuachie tena majeraha, kidonda. Niongelee hivi, ni mtu mlikuwa pamoja, mkazaa pamoja, ukazaa naye, akakuachia mtoto, akakukana, akaenda zake, na akakukana, akakuachia madonda, mavidonda kabisa, ex wako, kisha akakuacha. Baada ya huku kwa nenda nakutana, wewe unaishi mzuri, wewe na mtoto mko salama, mtoto anapendeza, unajikuta watoto wako freshi, unapendeza tena zaidi sana, watu hawajui kama ulishakazai kuzaa. Sasa ule mtu yanamkera sana. Unajua kila siku zote ex anapendaka aangalie ex wake analia, ananungunika, anahangaika, ndipo sifa za ex zinakuwa hapo. Sasa wewe kuliko ahangaiki asinungunike, unakuwa salamu, unakuwa vizuri. Alikuacha na mtoto, alikukana na mimba, kisha anaangalia mtoto amezalika, mtoto anasapia, mtoto na posti, ana wivu inamuua. Anapenda arudie kwa maisha yako, akuombe, yuko tayari kufanya gharama zozote ili murudiliane. Atapana pesa, atafanya chochote cha utamlomba. Ukimwambia nenda kwa wazazi, nenda ujitambulishe, ataifanya, sababu anataka akulumize mara ya pili. Na ndipo akisha kutafuta kile chenye iko natafuta, akikipata anakutwanga memba ya pili tena, ndo anakufungia sasa kuolewa. Uolewe, labda anasikia unatafuta funga ndoa, anasikia nilimwacha na mtoto, anataka funga ndoa, njoo analamuka sasa, utafunga ndoa na mtoto wangu, ndo mimi nataka kuya ndamrekipere nini. Anajifanya mwema ili akuharibishie kwa ule ambaye unataka funga ndoa. Unaona, anakuya maliza, anakuya kuletea tena vidonda zaidi, anakuya akulumize mara ya pili ili ulie na ulililie na uingie kabisa katika kwenye moto na vidonda. Ile ni wa pili anakuja. Ya tatu ni mtu mwenye anaangalia hafurahie kabisa gisi ulivyo, anarudia kwa kukumaliza. Kukumaliza manake ni kukuua. Atajifanya mwema, atajifanya mpole, labda vyenye aliendeaka haviendeki. Huko kwa wachawi, kwa wafumu, wanamwambia kusema uendelee. Mtu ana nyota yako, ni mtu fulani ambaye mlikuwa pamoja, ni mtu ambaye mlikuwa pamoja ndo ana nyota yako, inabidi murudilie. Sirtu kwa waganga ndo wanafanya hivyo. Enda kule utupatie kafara ya huyu mtu ambaye ulikuwa naye hivi. Sasa anarudia mu maisha yako ili akupane kafara, ili akuue kabisa, akuangamize. Ule ni mtu wa pili. Mtu wa tatu. Mtu wa nne ni mtu mwenye anakuya, maisha imemupiga kule, vitu vimeshindikana kule, njo anakuya jipendekeza kwako, anajikuta kwako umeendelea, akuye akamate akamate njia mpya, akamate akamate tena namna vile atanyangulika. Vala wasanii wanatumikisha ile, anakusogelea katika maisha ili ajue namna tena utamunyangula. Mkifaransa tunasema vous allez l'épauler, comment vous allez encore le sauver, comment vous allez l'épauler, utamunyangula tena. Kule kwenye alienda alizania kukuacha, njo anaenda kuwa na salama, anaenda ishi vizuri na pesa na nini, lakini kule kwa nenda maisha inakuwa magumu. Wewe huku Mungu anakukumbuka, njo anarudia mu maisha yako juu apate ela mpya, na akisha pata ile ela, akisha nyangulika, ndo ataenda tena anakutoka, sababu alikuwa na misio ya kusema umusove, umunyangule. Que Dieu te bénisse.